عليه وآله وصحبه وسلم. Amma baad, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba watu wazaza watu wanashwa watu wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti kusudi baada video naiona na ndongo nazifikira usiku wa jana nijeni rongoze oamezi no wanafiki ne malaba no wazulufu wambao hauwatata zao ya ukasidere ndora la lebonti mwana wazali ya jarumenti ya hatu makati ya jao sidere ndora mrawe rimaswidi shebeti salam eketi do ulaba hanyu eketi do ujinga hanyu kaulazimu mjuwe ya ukana wakomoro wenji wao ngwao nao soneleki ngwao nao mamwe ngwao nao aeroport ngwao nao uladuani ngwao nao umahakama abaina mkomori ulo nambaro nguyelewa ya ukana ya numa laba ya tuna tambarongo nzima wafani Wambao ngwaminiyo mwana wazali ya ukango joka urengeza ntingo waminiyo zefikira zahe na emergence wao do alukizani watu hunda mwenje watu hunda maindo hula watu na tambarongo ya kaulazimu wa ikeniyo wa iparisao shangwa unankalizi ngwa una usubuti wa ujawa himilio wako moriba nuambi ukananga aminiyo enge mwana wazali wo moto ulo na akiti mndu yanzu yarengeze nti iyo yanzu yarengeze siasa ya mbabahe yanzu ando amnike confiance hajoenda yaju wako mori wanzo hindi eketi wafanyili yazo wajoni kubali enge uwo moto ulo na akili au moto wokonge sawa hajona ukana wako mori wanzo maji wanzo mwenje wanzo mbaindwa hula wanzo mba amani mba msoma na bala pitali basi ezenti pia zianzo zirumani wanadamu ngwa angali yao ndongo za timizime ngomira ndaru Oi François Hollande wakati ya kaujarumwezi besibala hakana 65 promesi ya bangu Josifani François Hollande hakana 65 mengomira ndaru na nsanu ndongo ya bangu Josifani no ili ya unenti ya azali ngawena ndongo kume kutina nzima wafanya imadzamba hawa ya zaya engewe imrulo na akili adwangali wanda wapi watongeza mbaba ngo atwanziwa ande mahakama watongeze mahakama ya tome mahindi ande majuji wanu ande malaba yanu wedzi wanu wanafiki wanu madhalimu wanu watungo uona mrwedari hitwa warudi wamsaidia warudi wambudia warudi wambahisa wakomori watambi hao pia wadegute hane no hayati kabati mwenje ajoju hayende soneleki ende angalie ebanza bari tujuru wamtungo libo emwana ndo azo soneleki wangu alipo zabari wangu wafanywa hazindu alipo banza bari bato mwenje mtoshinda mwa nikando mwenje banu mwamba msomo nyima technicien jauja emana problem ya mwenje yenda de mafura abona rende angalie mafura jidokana menji na stokuri wa henyumba zisima zilwaji acheti de mafura do moteri emeteri angena rahule mirwaji au rahule pano soleri au rirumie ndo kwindwaji aruma mrumenza akili yanzo solution wanu twele okakolinga bo mshenzi kwa mori uamini kwando amko tukofanya rugo awande ma technicien wantiwe ma naratsa he wandu achi au naribi wandu dafanya formation waje ba matri yanu katujwe namna uregeza abo usahure zudre facilement wakomori waona mwenje suwadu wandu hazi untipia haya demaji emaji enga nzorfanya ebanza bari toshinda nika wandu maji ezinde zetio undo moteri ezinde zetinamo za ukazi heze maji endo go yatongeza mkomori yatambi hao majindi estokungi mbabiti narendera timberi fanye ndini zinji moteri wa uheze maji ngomle mevule narendera wa ule moteri jeri fanye ezeti yongi anarbezara karendera hule tiyo zinji jeri pasuwe au moins
rieneze maji haruma entiba ça va pas udoni nda pa kamvu des l'hôpital mazema lipia zende bonze emana rulo na problème ya numa médecin ya numa lalao zinde ze machine za utunda yoede namna mndu mwenza akili yanzu ya unienti basi enzeno gonda ruizo ngiato kazi fanya wando tuona kana we kweli hajawa na jamfanya reform shaka pati mwenje ele daba hilo banuka timru mumtuje yasoma ulona akili unungo chayo yo dafiele daba hilo wallah ha ina mndu mwenza akili nguelewa kana aba mtoyo nda naone heda ba kweli ha ezi nikesina rogo ikati urahitwa na wizi na ulaba na ufirachi na uzina basi wana na dafinit wabulia mhiba majamvi na mhiba marindi wadu wa dafio ezingyo mtuje ngwana nao shaka bati mndu mtuje paro virashioni au ndo na kidu jo jamanu ya jarumbu wema tuyamego yele swa kumada kwangu to jojimenya sambe we dafinit wanumwa indefendable wan kwati kabato jo shinda ya wadailiye ya wadafi ya kana hakika moto ingana fikira njema abiga bunga mazina biye wa shenzine malaba no wanafiki no wazulu fadungo jabano jawara mbiya kana ngara minyo ze fikira sawi eze nugo yalo haruma yezi ya jereu manda ya madoila ya jere ola idarusi ya mando ya 99 uja 2006 ya jere nda atu abula habi mzaze shetwani inu ya mwiso inu o jere fatihu harumeze problem ikayao wanati ngwa tambi hau hizo maji mwenje msomo unono mahakama hazi amanzo mndulo na akili wabona amino wa ruwan yaje yanonese ndongo nzima emndo ya twenda ya irengeza eza aeroport ze pisting zombi eza mvioziolo owandu hazunga tsukodumiziwa na mwede mangalie obonze hata utoroha eza no pia kabati mndu mwenza akili kabati mndu mwenza akili urambukana mimi mathalan engem ndundami Allah engem ndundami abangu anti yarumenti ngamontini mwahemi yodi maana tuonekana wallahi bilahi yanua chui yatunga urongo basi ya tukwanta wanu anafiki wanu rombroni wanu anafiki wanu rombroni oka mnafiki wote doka amba kutoka mjambroni do muoni tena wanu kutoka unji ya homoni wokana udi wasi shantuo na manadamu yaoneta ba mwenje inura ntibala hata banulelo yaje ya hundane na ezi ikenge na mapesa katwende da uzisa emana batwa mwenje hindi sizungulio kapitali bo masihu njaona mwenje emana batwa mwenje hindi unumoter mapesa tano na mwema ule meteri mjamti meteri ija kabati mwenje ha banibesika mtu jwa ufanya ashe kabati mafura tisati to wapi basi wakati hiyo wando walongo tolo hazili pia wando atahondo jiru wali banu waniko wandu mwenje yabo omwe usulaje wandu yabo wandu watuka owanzo wasodi owanzo wasome owanzo afanye babisa hazi wandu wastafidio wandu waniko confiance ya ukaranti wa haja urito waru magita kabati mwe maji ezinde zetio inde machine inde shesima inde stock na rendera timbe na rendera taize ementeri ya uheze dinamu ya uheze majeze pompi na hizo na ritaitio nje manene bazinza hale sinuzi tandumade yode na mnamda zaregeze yorogo nyangu ne itoka bengere kapitali basi ebanu kweli ngojo wishie washenzo adamba sigara amini yo sisi ndio tukope hacha ukweli kebanu ngabo komori warengo entinu basi wadi waive mafa value yanu moto wo inga manzo mndubani yaje anambia moto irazi yalo nentinu ha mahakama ndo kwatungola uhifu kabati amani kabati usalama ha shabanu ikabidikenge pirizo wikabidikenge pirizo ezabaru wafungula oyindo bya wafungu izo tipe abonda we abongo do fe pirizo kazi ndo izo zifanyishi namna lazimu yodo wakati ndo kurambokana bantu hakika wandu wanzo unenti ya hao amruwe hafanya rogo za kweli na limsaidi yeba kweli ngwanzo ya sovereignty shaka mna ujua utojwa basi wota simwambia windo ile mwamini yoze fikira zahe na jauchao uo mndulo yabo kamtina maji kamtina mwenji kabati la pitali kabati likoli kabati amani kabati hazi aina usiku wanu watoro hazini wangu afanya greve kabati kati wizi na tobiambi basi ebanu kweli ngabo mndu yambaye isilamu ngamo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ngode yami ngaramini wandu wanu sisi ndo rakudingoni na mjamdungwe mndoi alafu ngabo wanu wendo arumeze voti na mwishilie na video woi different na mwishilie bwatuko nanu mliwa harumu msiruni na mwishilie bwatuko asiwa eseni wanzao wa rese voti shakosanza ruone sisi tuko wa rese samu nanu hadani nasina ukaya kubali yede seni
samuna nu wabili wa hekuru kwa jakubali samuna nu wa hatu ne Gendarmerie kwa jakubali samuna nu hatu ne ende kwa jakubali samuna nu ne Ministre de l'Intérieur kwa jakubali minhum wakawali kubalia shawaja wabadili wacho hantu mwana nunu shamezi Mungu afanyeza kwanza do humbidi ya mezi Mungu ya kweza vira hunu masiwani mezi Mungu acha ila kabachavira ndogo ituka ons zakantiro suzichiri wakana marindi wakawana ndini shabi idhinillah aruba mezi Mungu do kubalika kweli yentinu gasarumane janza la mezi Mungu abuge kwa hiyo jo ripara useni no siru wapara sina na samahani bala ulamdu yani parabala chiri wakana marindi wakawana ndini shabi idhinillah aruba mezi Mungu do kubalika kweli yentinu gasarumane janza la mezi Mungu abuge kwa hiyo jo ripara useni no siru wapara sina tenda wapara handani ukaya garanzo munanu hatu na sinani abuge ama Wambizona mdu mshe kutanza ukanena mdu mshe. Roba kaka na ujo karu munanu. Wakale u. Shademana. Asibabu ya ukayati waleza journalist. Waturiwa na hao. Na mwishie ndobo wa Komori. Na mwishie banu ha? Na mwishie. Ya uboikote umonanu wa leo. Wakahopale. Pale. Wananyasi wa SNI. Wanzao wa resevoti shokosanza ruone sisi tuko wa rese samuna nu hadani na sina kwa kubali samuna nu wabili wa hekuru kwa kubali samuna nu wa hatu ne Gendarmerie kwa kubali samuna nu hatu ne ende kwa kubali samuna nu ne Ministre de l'Intérieur kwa kubali minhum wakawali kubalia shawaja wabadili wacho hantu mwana nunu shamezi Mungu afanyeza kwanza do humbidi ya mezi Mungu ya kweza vira hunu masiwani mezi Mungu acha ila kabachavira ndogo ituka ons zakantiro suzichiri wakana marindi wakawana ndini shabi idhinillah aruba mezi Mungu do kubalika kweli yentinu gasarumane janza la mezi Mungu abuge kwa hiyo jo ripara useni no siru wapara sina tenda wapara handani ukaya garanzo munanu hatu na sinani abuge ama Wambizona mdu mshe kutanza ukanena mdu mshe. Roba kaka na ujo karu munanu. Wakale u. Shademana. Asibabu ya ukayati waleza journalist. Waturiwa na hao. Hayu waona habo dema kandida wa serikali wants. Shaka bati kandida choka wants wa opposition ya kao. Haini kandida mwamona habo na mkubali ula kandida wa hii serikali. Mane makandida opposition opose sharti rionane na sine seni kwa jari kubali. Rionane na sine minister charge de gestion kwa jari kubalia. Rionane na sine Gendarmerie kwa jari kubalia. Rionane na sine cour do supreme kwa jari kubalia. Rionane na sine ende kwa jari kubalia. Amushi yao? Yahu wanduka wadu wakubali. Wende wakansi ode makandida wa serikali msichu wandu mdoma umichini mdoma bafuni mdoma milani wao de makandida wa serikali yabonge badumu nanu mamleje raenda kaoni saukaya ye crise ilu harumati social ye crise politique ilu harumati ye crise économique ilu harumati ingecho asibabu hindi ese vote zero par nomination. C'est que Kabati vote à Rouensi, Gabo nomination. Et opération suicidaire, quand nous faisons Haïnima depuis 2019, les populations ou Alemewa, Wanadam ou Alemeo. Chai Maria, elle s'en est à Jacuzzi. Elle nous a dit baka vote na opposition si jao. Vanomana est un wayini son kantiro. D'abord sur Lovan. Et madame Tukara miso la Lovan, la sur Lovan, d'abord position Lovan. Mana sisi ngarumbo misi mwenga simamda kazi rimnikeni proposition rimnikeni mfano yonde heli ya siasa. Okay. Holi zenongo mwaka usidai hosoni mwe ngavwa mana waruhe daraka hize voti zinu nizo manamba mtando ngondaru mkubalo wa mbili tuanza wa Komori wajue ezo makubalo adazi
abanga mfikirondo ngo hindini rangutsa nyimuonanya ne communauté internationale ewa kubaliwa handani urekwile urejeza ze votes ze date de dépôt kubali ngarishila usutipia yabili kubaliwa za MBV mbevele kubaliwa hata batola communiquer ya kwa de bureau de vote ka hainam india formule ye dossier ya hemru wae ya tukombe hagamana tukaharuka vya yabo babakisha nzima les démembrements de la CENI. Oui. Les démembrements de la CENI, chaque fois que kaya yo processus ikao yesenyo ujim seremnaji yesenyo ujim disa sinu logozi piwao zende iho yabo hainu wakati wote jotolwa wizo ngarujo zobjiri hainu wakati wote jola ngarujo zobjiri minhum mliono si opposition kamili kisomo hitima ya masarifu mfukare ya hainam ujoshangiria udhulumifu hainam ujodunga udhulumifu na hainam ujokansi ya dhulumu ya makandida hitima yumudele na haini wanojo samsi riyo somo tena na hainam ujokabazi harumasi harumo opposition ukahatomduhula hitima yimtsinzi na haini wanojo samsi yabonge sina fikiruka ya haruma barnamaji haruma politiki iketsokiri wandu wasodai madai matsango skobelo matsango yabo wandu henda haruma hadisi tena waelewana shaminhum yede manekao sisi kwanza swaleo et démission à tout type de candidat opposition de mana masuriona de démission ai sha hezi madai bilizo haruma na kubelo mbili ngarudumba nani na omba Mwenyezi Mungu okay ya baki ya heseni elewane sha jitia sharti ya usehili Mwenyezi Mungu karisaliwe ya haina mdukao ujofanya ya ridhulumu ni makandida haina ujideli communauté internationale wali ndo mbona numofanya na wale wa mikanika wa bundadi par rapport ne madai ya oui par rapport madai ya communauté internationale le confirmer ka c'est vrai il communique MBV iro haikubali ça c'est vrai ikadwa bili par leur intermédiaire okay ikadwa bili wali confirmer ya ukaya inu pays souverain wow superviseur wangali zenda ujokonwa jobiro wangali zendao na si wa transmettre école de zendao waelewa ukaya ça c'est vrai ngabo trop désalinéa dans ce pays ngabo problème dans ce pays chaque zone sa ukaya yazi hao ndio waduge warambia zikiliu wangali ziliu yabwe yoke just ya ukao warambia ukaya hama wa propose ukawa tuhanza armée ike or nesefoti wa propose ke armée ne gendarmerie corridor wanati masivili les cheranza harume mabavu bivi langa dole wana harume mabavu shanga sine armée muhu nyesi Mungu asamsai abonge sukamle yako video maishi ya bala ndo kana wanu opposition wambangu waenda harmoze voti waonesa ya ukana wataha gendarmerie wa hadisi gendarmerie wa haraya wataha AND Armée nationale de développement tujani développement hindi ya mitso waza ukana de destruction ya uranganya ya umenya wa haraya wataha seni ila irumao ne mshenzi msingani wa haraya watahe Cour supreme ila irumao ne mafaha valu ya ndumaba wala wa haraya mishi hazamba bano madoni geya abonga mwendao aruma voti ni wandu matahaze conditions zinu watu nzima makubali wayo mwishi ya manundo izo wataha na mwishiye ai ngadozi ya karahwenda haruma zikampani hasibabu kaya rifanya madai ni madai kajaka ya kubaliwa madai ya kamararu haba halonu ya kubaliwa maili yao ngasina toma ya ukaya ihorenda au bidhinillahi kawajukubali shamin hum do mabia ni wa komoro ndo dani ranyi hum lobonzi benuka ya rwanana na sozini hawalese mautajio minhum ya boykote mwanano wa leo wakahopale
pale wananyasi wa SNI wanzao wa resevoti shokosanza ruone sisi tuko yorese samuna nu hadana sina kwa yakubali samuna nu abili wa hekuru kwa yakubali samuna nu wa hatu ya Jandarmeri kwa yakubali samuna nu hatu ne ende kwa yakubali samuna nu ne ministre de l'Intérieur kwa yakubali minhum wakali kubalia shawaja wabadili mwishia ibanunga mwana wa wandu wabitsa video ino ando watukufu wa Haitian Libre de Comores wao walijuliza oze nogotse na wajabotiza saya ezebetizi zijirio pia Haitian Libre de Comores Mwenyezi Mungu ajua walibandu wao warone sao ezajirizino tsaino wana Haitian Libre de Comores do wakaurone ndongo muhimu hamada zinu za leo ileni mndu ajue mwishia jorenda u bidhinillahi kawajukubali shamin hum do mabiyani wa Comores ndo dani na nyinyi hum lobonzi benuka ya Rwanana na Sozuni walese mautajio minhum ya boykoto mwanano wa leo wakahopale pale wananyasi wa SNI wanzao wa resevoti shokosanza ruone sisi tuko yorese amshie samuna nu hadana sina kwa yakubali samuna nu abili wa hekuru kwa yakubali samuna nu wa hatu ya Jandarmeri kwa yakubali samuna nu hatu ne ende kwa yakubali samuna nu ne ministre de l'Intérieur kwa yakubali minhum wakali kubalia shawaja wabadili wajo hantu mwana ayori ya muhimu nyibo watukufu wa Comores mlo yao ngeyabo ngebidio wenda rumweze vota uketubidi wende wandu wao pia ila jishenzi fahava lula singani wahara uona nane makandida wanzo wenda rumweze voti ele jeshi wataha waonane nao wahara Gendarmerie wahara Cour supreme wahara shabongo wanzo warese voti amange wamba wasomo hitima haina mruju wa dhulumu raore haina bahanu wasisamizi na mwede nyima kandida da nyino wanro hanyu kamushi yao wamba kabati tabu wanu almuradi nyi wenyi wanu kangwa wendo wa dhulumu wasoma hitima ishele mrazo jamba ukana hatofa hafula haremani jau haka jau nge jau mwanake jau na magalize nuko zinu bana wenyi wanu ishele baba soma hitima roajuka uwasaidia roajuka uwapo kawende ngwanzo wapo he wantu zemvuza hao mndu atujo jamba akajajua jawbanga bo isawa bahiziwa ole tambanga bo bakaubahiziwa le luhambo adembi wenyi wanu ngamwishi yao enye wasoma hitima nganyina wana haya nala ele abunge abo tijomuzisa ni suala elelo wanzo wa revoti watopre wa hadisi daona o makandida wanzo wa daizi haki zao abo ibidi wandu wende au ibidi wandu watende ka wandu kwa tuenda abo wandu lala au ibidi wandu wa reagis ilole le suala shamimi na haina mndu mwenzamba roho haina mndu mwenzamba akili haina mndu ya soma mbabe haina mndu ya paropashia ikaulazimika haelewa yaukana aina mndu tuko fanya wandu wanu confiance ilo daba dohauri aiza baro boda mnayo fakhari ilo daba dohauri maana na boda mnayo dabo majua ya ukana wandu alonezi ranzi 2016 atalelo kwa tina ndugu washida wazihundi yandazi timaji timwenje timsomo tibunono au contraire wandu wazidio taabu na mashaka ti amani ti mahakama ya mwana amekitawala walelesa wahibi taabu za wandu kama tsatandogo kiwalelesa abo wandu yabo waswali ali waswali hina ngabo wandu watasibi Allah na bwe mwenyezi taabu zange yabo ngutu alhamdulillah
Shawandu wa ura Mwenyezi Mungu wao macha uchao. Abonge nyi wandu wahe makandida. Wallahi wasoma hitima. Nanyi mlomi duhunu na hula wasoma hitima tena. Izo ndizo sisi rombao ya ukana Mwenyezi Mungu wa rabbu hadhihi al-mushaf. Mwenyezi Mungu weka yao wede mwenye makauli ya lovana. Gari humeao Mwenyezi Mungu. Haina mndu ulona unafiki wahe bwana yinu. Urilatizo wakati nafikira na ekati ndasi. Urone sebi haki. Heze haki za husu ya Qur'ani nyitukufu yinu. A'dhamu kitabu. Urone se muujiza wahaho. Haumangamiza daena haina wakaribu naye. Au kawaodo wa wasaidia ubo Mwenyezi Mungu. Karitine katinda we wa uri swarifia. Wanafiki na madhalimu walobuntichuhatu na wanafiki. He Mwenyezi Mungu heze no kwazamba harumu msohafu n'ubantu wakawukidhulumu. Urone se muujiza wa hubo Mwenyezi Mungu. Haruma surati an-Nahl hamba ata amrullahi fala tastajilu. Ritululiye rilinde idhini ne amri ya subhanahu wa ta'ala. Kabati urahatsana. Amugebo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngojuo kari uliliwa na damu ya mwanadamu Islamu otwapo ntiyo mngoni madhambi mahu duniani. Riuliliwa, rifungiwa, ridharaulwa, ridhulumiwa. Karitina hakiri nikiwa weyo ni grupu ya wandu. Urone so muujiza wa haho. Rekango buwe arudu wandu wa waliwa. Jena mna wahamba hanumu Qur'ani fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahum min fi'atin yansuruna min dunillah. Urone se muujiza wa hubo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngojuo o wandu wika yao ngwaangamizao yensi hatu wa Mwenyezi Mungu. Urone se muujiza wa Mwenyezi Mungu. Urudi hurambia ukana fala ta'jalu alayhim innama na'uddu lahum 'ad. Mtijamfidi shebanga riprepareo. Abonge abo sisi bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kasiba anu gari hushilia bo Mwenyezi Mungu. Urichibulia bo Mwenyezi Mungu ema dhalimu wanu. Waone swandu wari uliliwa na nyasi wahafa. Warifungiwa na nyasi. One se muujiza ya hao bako rongo ujoka uzanza zitujojira. O wandu wadhulumio wandu. Wahibia wandu, zemaliza wandu, neze arudiza wandu, neze. Mwenyezi Mungu urone se muujiza wa hao. Abo waulili wangabo wahibi wangabo wadharabulwa. Wedo hamba harume Qur'ani yinu banu. Mwenyezi Mungu wedo harambia harume Qur'ani yinu. Surati an-Nahl. Uwayambao surati lezabei. Hamba hindi. Hamba ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا هو إلا أنا فاتقون. وأن روانوا إشياء آيان زنغوزينو بيا وهورانسي kwa tudunga izo wajanizo. Abonge wanduwa uliliwa, wanduwa fungiwa, wanduwa dharaula, wanduwa hibiwa ze mali, wahibiwa ze arudhi, wahibiwa ze dhahabu za hao. Mwenyezi Mungu yemhu ni wandu weka yao nga mporofite ukakabati mahakama mwerenda izo manzao. Basi nga mwambio haina mdu ya dhulumiwa. Na mwishieze aya zangu za surati an-Nahl. Mwenyezi Mungu hamba innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu baynahum yawma al-qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanah wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lam. Mwenyezi Mungu ndo ujue biman dhalla an sabilihi o wapotea wa huwa a'lam bil muhtadin de ujue wadu harume haki. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum namsubirieni wandu maulili wa mafungi wa madhulumi wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin wasbir wama sabarak ama sabruka illa billah wala tahzanu alayhim. Tikena huzuni ni wandu madhulumiwa wala taqu fi dhayqin mimma yamkuruna. Mtido kana harara ya wandu wafanyoze makr. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinuna. Mwenyezi Mungu ukawa mweja no wandu waikaya ngwa mrao. Basi haruma surati Maryam.
surati Maryam haonesa tena umusizoni eze aya zakabuonese namna ya lazimu haina mndu waika yao ngu amini Mwenyezi Mungu ukana mtulilie nyi wandu madhulumiwa mahibiwa mabohezi ya kizahani na mtulilie mtike na harara nyi wandu madhulumiwa mabohezi ya kizahani ba Mwenyezi Mungu ngujuo Mwenyezi Mungu ngujuo wandu wanu ya ukangwa magamizaoni miongoni mwe sura niko ujibi wanaye kenga mu msomo surati Maryam watukufu Mwenyezi Mungu hamba hindi miongoni mwezi aya kauzamba bana Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir na muabudu Mwenyezi Mungu dupata na subira li ibadatihi hal ta'lam lahu samia wa yaqulu al insanu wa nadamu watuka hamba idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a namjibi yasise na bajishina zitu kamjaka hindu kamjorejei فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Mwenyezi Mungu akayaukana lanahshurannahum washayatin garjo watanganya na shetani imadhalimu owezi wanafiki wandu wanupia wa surati Maryam basi huendelea amba thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya namdo ishie madhalimu dowezi wahidia wandu rofungia wandu lambia ndu zendabo wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqayn khayrun maqaman wa ahsanu nadiya hakaujati mizukana qul man kana fi adh-dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idha ra'a wakati watukawona ezembini zo Mwenyezi Mungu akawambia ma yuaduna mabwehenye so tipi ngaranzo mapesa so tipi ngaranzo haina rongo ngaranzo posto ngaranzo mali ngaranzo magari ba Mwenyezi Mungu akawambia ukana وكم أهلكنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن أمجلو تنغو واباسا كايري سيرسي أو كايري جاو كايري وبيلونا ولا أو كايري مدوهنجي بس يومسونا كو جانبه هنجي قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا katinga mjodo amba hindi bobe sergent colonel mon lieutenant olana tisati muhafu sati tinzi aimani sati tinzi fanu sati mtondo wa tafu na mjamu mrege mwende mwabihari mwani malezi ba Mwenyezi Mungu amba hindi afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada gamjua uona hizo mareda pia unafiki ne masahiri no mgibo na hizo pia hakaujati mizuni amba hindi طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا تتاي نمتتاي كم تونيها نموالade mwe wanduafe namwalise sumu namwatineze kafe namhibeze mali namdetourne namhibeze voti unuhaba hindi kalla sanaktub ma yaqul wa namuddu lahu min al'adabi madda kena ufukada utweda usufure kado nzima ngeijo continue ezembi mdole sawe mahinu pia na mime mlinde amba wanarithuhu ma yaqul wa yatina farda na mwerezo bahaba nizo mareda pia amjolo jamzi mamzima kamna udunga na grupu na ukanaga mjoko obelwa ni magarde kono na ukada jamais aina mbo jodo jawa eti ufikiri kwa mjoko udunga neze grupu aina meda paro ndo serse da pare fakre fahamina fakre da pare dobi da pare belu mdunga na yaji tina farda mzima wattakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum Aiza. Ilo watu mjoko udunga kwa chukua udombeli ane dunga nene mzee bawo do chukua. Aye serikali choge chao tawa wadungana. Apasa inde ziri za wandu kadha. Ngamjo uona. Kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alayhim ضد. Alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Umaze twani do waja wa mlengaoni wa mtafanyenyi. Bahi haina ya dhulumiwa, haina ya hibiwa, haina ya kazwa ndrabo, haina rongo. Eza jirindi basi Mwenyezi Mungu akaujambia ukana fala ta'jal alaihim mtike mapresse tafsibirie fala ta'jal alaihim inma na'uddu lahum adda wa ungar wa prepare yao afera
na babukata karaka so bukata iyo babukata ito chuka uliwa ngeju iso mro wa jahannama uprepare wao ku anfusakum ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad malaika wenza mfu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun kwa na ufanya pitio na mvuzo mro uondo na mrengeze baka mwanzo wafe pia wave hapo bahunu Mwenyezi Mungu akamba hindi fala ta'jalu alayhim inma na'uddu lahum 'adda mtido afile kemro mhibiani hamdulumuni hamkazani ndabu hamabiani chao bil munasaba mwanasho wangu Badruddin Ahmed bwana tuwa yabo juzi hao ni sandrongo bokozi jiri uislamu mndu amba uziona kujaziona sheikh kazwanrabo haruma mahakama na tia kimaka yoenda shitaki ikaba duruhamba ndongo harantu ando duniani pia haja hakaza mndurabo abo izo yeye gujoro responsibility ikahambeza kweli abo yakazo zendrabo na dai au maudu kiyama au yende yahane yode kiyakili ne kisilamu sho tuka ujawanja miti waonda tukaza ndati wakati emo ba mjeru za tumhusuni wabaligh gujuonje magujuombi na mumbulie au mumnasu shaila ukanabe tata boy kezabidi shezabidi kamtusu subiti mapa uso mwambio warau hitwano viole na izo pia shambu kezabe kezakisa na mpo wenyi wajibu kwa wastarabu rahana ya wasomu rahana ya wajohane ukana weyani kaza chao awonde wasome hitim ebanga bundugo kwa zonda bwa basa yelinda kadombi likatosoma hitim abunge hunu Mwenyezi Mungu akamba hindi na mwishiwe surat Maryam amba alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'zum wa beshwa mazetu aniede wangamize anda ngwanzu watu wadungane nawo basi hamba hindi fala ta'jalu alayhim inma na'uddu lahum 'adda mtiafilihe ba Mwenyezi Mungu preparo mru wa jahannama ni adabun fawqa al-adab ezenrongo suifandiro za torture na iso pia Mwenyezi Mungu wa prepare yoza na marenti wadzadze no ando ume wao ndo wahideze voti wa wandu wafe watirinike mwenje watirinike maji watirinike msomo umsizwa naka ujambe hindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaujambe banu ya ukana يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ni wandu mrao Mwenyezi Mungu msubirio mwanaoneze roho mstahamilio mwambie weza kweli mtofanya unafiki mto ushiriki wandu wao na mtulilie ba Mwenyezi Mungu ngamjofanya specialement surati Maryam baba la ndugu afikirio domu juza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaueleza enamna Isa yazalwa قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وبالمناسبة نمنيبه نفاسي استفيدي babi banu mwishie komoreke ngabo mzadi ya miti wa yongali haina mdia parumba mtuzi na ragale ufanyo hazi telekomu na ragale ufanyo hazo la duani dola de animita baula ufanya hazo la duani na mwono wako modi arumwanrabo na wanangu jokati ndaisha oyaparubira wanano ba maji wala parubira awe ufanya zi telekom we dola awe yo kana ubini dola izo ndizo kwamba baba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajalia Isa hajidailia inde manekeri kazonda abugarjo jidailia shakara na udinda mndu kango chikoja jari shangazi chao Mwenyezi Mungu amba hindi hamba wabarran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya akau sove wamzai baada ya unisukana woka jaka mbungufu na twabiyambi وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا عليهم إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بس هي مسوكان قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا التقوى يلي أنجوي فنبولابان بس يكو جامبير قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا Oka inumba rugo ko Mwenyezi Mungu anike mtuliwani kwa wezi haina tu biambi za duniani chana mwishie ndo aruma surati Maryam basi akaujambe hindi فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يدون هايا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بس wakati ya Isaya haja ambo ekewa jandu yabo haba jauti sotunga ndabo hamba akaujambe ya jauzi sokana mwana wo ina ukutindolani ewe umzana do komorina mbelelisti yabo mjaina mrina parombamba ububani ajewani njeni mwabi kabo tuo mfubuni kabo mumbeni kabo mitame huli kabo moroni kabo mchau ufanya bazi wanundo ulo harumwe sendo ulo directori wanundo ulo ministry ndo adola hamkazeze ndabo zila shaweyi Mwenyezi Mungu atomdafi wae basi hamba hindi
wakati amba ya ukhta Haruna ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghi. Baba huwa kajaka jamaa tuyanu kajaka dada kajaka na tobiambi wala mtazao wote mtu mwanza tobiambi. Basi akamba indi fa asharat ilayhi amba na mtumuzi sema na huu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Engora mbiyeru zisemwa na huu katika mwisando kwa indi na mwana tu azalo basi. Ela foi ayaika usiambi kana mwana haka ujuha ya rongo yewaye. Amba qala inni abdullah mimruma wa Mwenyezi Mungu atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Mimruma wa Mwenyezi Mungu ikayao tierewa shiyo ichede shirende sawaban shabanzo ebanu ngabo mndu twanza mapesa ngabo mndu twanza post ngabo mndu twanza magari ngabo mndu twanza majumba mahu ya do plan shamndu kutsora Mwenyezi Mungu yatenda dulu mwacha airange mndu msheno wana wajodunga na unjamroni wandu washe wema ohamba ngamjo stamini nanza shautende udo hiba mapesa na mluka na jau ngabo wandu omi obula ndo shaudo hibi mitango ngabo wandu washo obula ndo mahudo hibi mitango na maliza msiri na maliza torabu yore na mndu aliyo pia halafu watu wado shanga kwa wale mwani badembi shanga mtu mwani sani mnaqiswa mtiti muhimu bana mtu uelewa Allah ta'ala ngamtu mwani sani mnaqiswa ambao laban shanga mtimizi bana bakabati muhimu wa Qur'an abantu kwa barofiru kana banu sima laba burlo banu liwanilia wa haqi Mwenyezi Mungu akamba bana ruma surati Maryam hamba wabarram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'ath hayya ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا وندungo amba mekretien aingarjo jombushiria karjo ngojuko bushiria mru yarenga Mwenyezi Mungu yamba hazai ebanu kamtonza rwambia bonane ekamtonza ritsa Papa Noel ekamtonza chao yo shirk direct wao wangu wafi Mwenyezi Mungu lam yalid wa lam yulad wao warenge Mwenyezi Mungu abahazaya le 25 inatijia zaya Isa na jau wauti ndo kwa mdate zida nao mnatwala yake amakatwaona shayede mitie shaban wa urada sema shawa jau ndio akaze Mwenyezi Mungu ahonda bongo ndio afanya sinema na unafiki abuge Mwenyezi Mungu akaujao ni sebanu hindi wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim fakhtalafa al-ahzab mtido shangaye kiongabo wenda hula hunu فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم وهو وكاyangu ajo sufure mndo wa jahannama na mwishie babo kama toni mwabie maalamu mwimu wanu asmi'u bihim wa absir yawma yatunana lakin adh-dhalimina al-yawma fi dhalalin dhalimuna al-yawm wabie za kweli warongoze waone chana wajue watojo ishie za haki bango wajua hangamie madhalimu wao وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وتحذريشي كمرو مema kajao jau wanofira kabelu hafu SRC pia ijoinde mimilia au msaidie kwa tukamba wakamru mema wakajao watu kajuma urahito watu kajuma ulevi watu kajuma tobiambi ngibanga mtuka utamdu hada wantu uo mdu isa wasuli Mwenyezi Mungu yoni maana Mwenyezi Mungu amba wa andhiruhum watahadharishi yawma alhasrata au siku baikayao kwa tutonga tuko kaje id qudiya al-amru eke decision isa ici yauka na mwedeba msaka mdomo wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun warende hanawe le bunjilio sir aminia SRC singarjo da gwanzima yodo wakati watuko ujitso baso msizoni inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ngabo mndo SRC ujoba la gari na au nyumba au yawendesa kabati na mhibe na mrehitswa na mpabie ndrabo na mfanye jao umsiona ka ujambe hindi wanungwa ashabanu jao ndo mjini hanyo wa hurema au banungorema banuvumbulwa nai basi yamba ukana wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya mbula nabi Ibrahima waka mndu wa kweli idh qala li abihi Ibrahima hambia mbabahe usiku namba fatiunge mitami huli arimbabaha wakabo wakaufungwa Fatima wallahi tikama balatira mumamzinga babangu akabatima kufungwa dena fatihu wallahi tinenge telefoni tidona ma WhatsApp zilanda abona na imonazi ti para direct ti para katujusa babangu kedaina emakatiliano emafujariano emakafiriano tita tantushina na Paris na minda tushindo mtarumu wede aniza shamitide na mzaya
shanga mmono amanzo mbaba yangu yene peponi daina mtata hangu no wana manu wanzani wangu neze family na nyima isilamu na nywa komori basi ti paraba la tana dom parisa to kuhajibu bomba ngamda wallahi bila wakati tuwaka wanwandu wa mroni wanwa makatili wanwandu wa towa roho omusizoni ti comme si le swali jati la lamba vivana alhamdulillah kuja kwa mjiliani omba kuja kwa mjiliani ntushida na mimi nini mjiliani ndati nini mjiliani ndati tomba kuja kwa mjiliani mjiliani ndati uparuno na boranti na kam paruno na rumando kwa siasa ngeo jona na biati le mjiliani wanatoda halike juza basi alhamdulillah rabbil alamin wallahi tallah usikuna ba tamba wana mashuhuda mwana wanamshwa utikada mina mutui wala abuge hunu Mwenyezi Mungu akaujatimizi hamba idh qala li abihi ya abati Ibrahim alayhi salam kajamba mtati papa wangu wanwandu wazima wanwa ikoni wanwa mitamihuli wanwa maka nono kajamba namna hiyo hasubita babuso mbabahi idh qala wadhkuru fi alkitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi hasubita bi mbabahi au kangwa mbabahi ndembebo ni daena ina mtatahi na kokwa ina fami no wanzani yode fasiro kana mdukari ya habeza kweli إذ قال لأبيه يا أبت أبي أبنبا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إسابة وابديو بايندو بكياو كي تويشيا كي توونا كي نوفايدي شانا رونغو إبانو يوكو مريغا ما أبديو فاتيهو نازالي زبارينو كمتنا ماج كمتنا ماج كمتنا مصوم يودي أي يو إوانو مبادوكو زباري كمتنا أمان كمتنا لابيتال كمتنا هاز كمتنا مصوم كمتنا ونون إسابة منو هنكو مباراني mwedamo wa himili anuari meyakoti harudi hambia mbaba hai wambaba hai kajuza mazamba haya dunka mbatodwa yana ndabi wambaba hanguti mpara hakio au kantu anta mbaba hangu yede mdoni mnazi mojo jali yake megoni mwa wandu watu karu mwa jannatul firdausi ala sontipi harudi haba hindi baada ya mbaya abat lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'uni ahdika siratan sawiyya unduke bombaba bawni to wane de naso menga mina ndugo zinji bombe ka uswali hata zenyi radi za shadili na kadiri na arifanya hizo wambe hizo Mwenyezi Mungu ya hamba اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الفضل الجد منك الجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا إثم هو العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم ndio ufanye hizo Mwenyezi Mungu yaambia mtume yafanya unenti tele utungu loko sitwati nganzuka ngofu bo Mwenyezi tule lisana Allah kairutu lidi la ilaha illa Allah astaghfirullah Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma uhisi inma almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wallahi billahi kantu amira kama mrozo mapesa madabi wan wallahi awazo mapesa warata basi gawo neze projet mralo nizo banu zanza mapesa shatu jurumuko toriya tena maria leo atika kajala hangu basi hunu akautimizi Ibrahim alayhi salam habaidi ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ngamtolane de nasome njani wale waikoni wale kwa mungu basama chini niweze mfisi cha udo hapo juni wabuli ngamtolane de nasome nijo hatu njani unda nkubu ndazichavuna na hirizi zile mbesi wanafei ntoto asila zanti wa indini ha wakwambia to usome kashingereza au shiarabo shizunguni kakazi nambo anazilata ngamjozi poni zilate nambe kwa tinzonku huwa itihena mu amjoba namnika yo amjo auna bena na mwedeza ni irengene dena yuho nile shanti na ubulia wafanye shirika mada ile limana ratola ni rasombe na hizo Mwenyezi Mungu azamba ngaranzoma pesa shakarna usaidia makatili karna usaidia wezi karna usaidia wanafiki karna usaidia mabandi bahini ujo wasaidia wallahi ngotukada nao احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم وقفهم انهم مسؤولون قاوم دوzi swa pia aina mrujole makoti ujo pasgele gele ujo ambatende uswalize izo pia ngajo uzisi wazo zinu kamna hambira no wandu wao parce que wandu watata za zinu kwa tumambia ni zinu bahi Ibrahim hasuiti ambia mbaba hai amwambia ukana ya abat inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abat lima ta'bud la ta'budu ash-shaytan utidunga shaytani inna shaytana kana lirrahmani asiya bawo usoni mfomyo wa hemwasu mtudunge wazi wao mtudunge wandu wa hezebad mtudunge wandu wa shiriki wao mtudunge bao marahito mtudunge bao wanafiki mtudunge baada ya sahabu shimali wao wandu waliwatu na mwachawe hizo ndizo mtu kwambia basi kama mtabila ngozi ndoji njamwambia mjamjana party yangu mimi sina party njana mimi nimparen na mti saidia wandu wa wandu hifano hiba na dharau
Engemono wa harengeze maji no mwenje no msomo no unono na hizo mtu abagena maduge bo mjokanga mundo duniani shawa ndo warau hitwa wafunga wandu wahibia wandu watumnikani maji watumnikani mwenje watumnikani msomo mjemdu wadunga esa dunga hapo hindi wanukairiwa ora hanu amba ngwa onona uhanrabo shele kairema kafirirwa na ora hanu wanafiki amba ngwa udasi hanrabo hai unaka ujambe hindi ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaitan waliya. Namweleza Jirimaore. Eza Jirimaore Mwenyezi Mungu haba aswaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Ngabo izoboko yide majitumia ina za mhundani. Ngabo izoboko kwa jazitu manuzija. Shaifo wakati walotwa biyambi zinji. Nalijokea adabu ya Mwenyezi Mungu huja itorenga wanrupia. Ekakaritu amrisha nanje mara harazanambi wallahi adabu ya huja pia. Ngamwangamia upia ngamwangamia upia. Fadammarnahum tadmira. Mwenyezi Mungu amba wa idha aradna ekangaranzao anuhlika qarya rangamize. Hafu umchauba mkadha. Amaru na mutrafi yasiwa banamfanyia Nairobi na mswali na msomi na mtateli watu na mtateli ulevi na mtateli witi. Fafasaqu fiha basi wako stay hizo ambilo. فحق عليها القول بس سيو hakikisha hicho kikauli zamba fadammarnahum tadmira siu waranganya inondation tremblement de terre ouragan cyclone وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا riangamiza wakadeje hema na tatu makamiza nini tiba وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ranzinuhu yahafa rajusa emajia pia ngamoshe lao nuh وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إماجيريا هزاريا سيسيريا بيتا جاوزون تيبي أمونجي أمامبيوني نيوان رموناو وزاتا هانيو وبابا هانيو إبراهيم كجاري وكوين بابا هانكو إدون لسو إدون نسو أمامبيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي وانوالو فيسبوك يابو وانو يوتيوب يابو وانباوزي توابيامبي no na uteha wadhulumio na uteha warau hitwa na sinema wajua ukao mwezi wa himilia Mwenyezi Mungu amba minga mreleyo anda bwicho watijo za haya abo mjomba sikarjaka yebanu chau alafu yo okele zali sali wasishia leze yasino hano anyi ari gabo mdia la bakaburi juu ya mtume amwambiani harda mdorejeza ale kalimani na mama peroke astaghfirullah la yedo akatokuja waambilo sheke ngwa timboze na ino uwa no zina no uwa ndo hafa wato maji wato mwenje wato msomo wato unono wato hazi yoda zata wasia wasikino arina msome barzanji arina msome walida sharfa al-anam arina mdozugu sajau arina msome yasini majana mfukara na majana manane andika nyama Mwenyezi Mungu linuchi tawala ngwa soma yasini na nizienti wa pinis tawala wazia aringwa wasoma maulidanu ni nanziye ba ngwa ula wahafa ngwa fungu ngwa tola muhazini ngwa unafiki ngele fitina Fikira Mwenyezi Mungu awaranti batsawa la ngwa somo malidanu ekayimsomo malidanu ni ntina umuwani ekamsomo malida sharfa al-anami ekamsomo ibadiri yabo kamna ukoza ngafira Mwenyezi Mungu ngeda bena mnayo wanu yaqida ya mkomori yombi swafi wallahi yo yaqida ya mkomori tauhid ya mkomori yo ya mafiti swafi kabati mndu ndo ndo goban harabokana wanda mibaki kama mfanyo nai hakika banu Mwenyezi Mungu chao anandejo Mwenyezi Mungu ananifanya na ndejeze ulezi hakiza inanifanya chao kabati uko shida rambu Emba sikiloni ilando bia shida sove mdu mala kabati. Ngabo hazi anda bia Mwenyezi Mungu arumeze roho za twabonti edamu yati habonti juu yao. No unafiki no witi no ulaba na yuso tipi. Amungana mwambia oni banukana. Ibrahim alayhi salam yakanze familia ya subita irongoza. Ayo ntirongoza mitamili na ikoni. Ha. Basi hamba hindi. Ya abat inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وارجرني مليا بس هناك وجنبه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حقي قال رجيرة مغفرة ومسيز هناك وجنبه إسماعيل أمريشا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ما وكان عند ربي به مرضية Mwenyezi Mungu akaradhinaye hunu hakaujao ni sehindri wapotezao ze swala ngabo watu swalele rahazo ngabo waswaliyo watina ura Mungu ngabo waswaliyo watu vahena mna lazimu ngabo waswaliyo watina udhu amamdohi hizo pia basi hamba fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وكوسوا ما nyama illa man taba badoa tubia ni wandu mlema wale kotila hema katili wezi wa traudamu illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna shay'a. Wao Mwenyezi Mungu ngojo wasamihi watembe boni kana bwa dhulumu ngari tengele yao ni jommonesa ni banu yakana Mwenyezi Mungu abahindi. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا wakati wanduajuka ujiliwani Israilu bo bedu bo sufai jihadi eduluma dezema ni mazide tourne do wanduma warahitwa do wanduma wafunga de tabu mto unikandumaji mto unikandumaji mto narugo mnikandu basi Mwenyezi Mungu akaujabendi na mwishia hamamna poem awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakush ibanu wandu wadiwaza kwa twishilo kabanu kwa jaka yangu wajuru dirwa towe فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ما بيندا دانينا ما شيطاني هاوكeze comportement des rugone dhulumano wijino unafiki ne liwatu ino ulevi pia itaka aina danyina ho des groupes na mazetwani wao aruma surati yasin haina mnungu tosoma na surati yasin Mwenyezi Mungu abahiri tabudu shaytan mtiabudu shaytan wani ibuduni hadha siratul mustaqim mama mtiabudu shetani mhara hadi jahannam allati kuntum tu'adun inda ulamdu jahannam mwana mtawi na mtawi mhara islauha al-yawma bima kuntum takfurun mwatum ndoni hapo ebanu wezelo wako urendeni wakauua watu wakaenda basair wakauona walimu wakaufanya liwatu wakauhiba wakaudhulum zongo tipi wakauzifanya hadi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum kuna basha wala zina ndabo mdhulumu watu gwanzima na nyinyi mtokana ngabo matupatiwa basi hunu musizoni Mwenyezi Mungu akauja yatimiza ruma surati Maryam zido hisa da hamba hindi fa rabbika lanahshurannahum wa shayatin thumma lanahdurannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman 'atiya thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha suliya wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hataman maqdiya. Décision ici est le résultat ila gwanzima maya baida bahina mdido Mwenyezi Mungu ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. bado waro Mwenyezi Mungu atijanzaria alishanga msubie tijanza mba hazichamtufitini mtu mtweda nao ni masahiri mtweda nao ni walimu mtweda na puli andumajini mtweda na hibejao bali Mwenyezi Mungu akaujauni abedi wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatun qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqain wandu wakufurio katika msizane ebanu wakairida ebanu kasi kairengeri kachao kairi khairun maqaman wa ahsanu nadiya وكم أهلكنا من القرون غباجوجا tremblement de terre غباجوجا inondation roi emadia zimbea ya rirohore bahamaji yani so ya icon tremblement cyclone yani so jamaur je cyclone kaneti emisada ija zala rengede sahida ene sers ne famille ha bahu Mwenyezi Mungu akaujati misiabe وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا wandu wakade jera wangamizara wa vuri za tremblement de terre zenyuba zao za danguha wasawali waneze arudeze pare za tambali ya wandu wa duba emiria mia wanjamro wa hafa wakade jeva jiri maluja na ya warenga pia wa hafa wenjo mobarini pia wakade je jasikloni za waye usapi ya walara ore zenyumba ra useze potopia wangami wakam ahlakna min alqurun أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالات أنبياء هين أمرولار موبوتيفو فليمدد له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وقت وجكوا وذلمي واو Mwenyezi Mungu wauni nguwa sofi bahoaka ujirende ukaode mahindini wajukauona fasayalamuna man huwa sharrun makanan wa adhafu junda basi Mwenyezi Mungu akaujati mizambi ويزيد الله الذين اهتدوا Mwenyezi Mungu tukauyenjeziza wakausubiria wakaurenda zema wakaustahimilia wakauamrisha njema nuhara zambi hudan wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun marad wadua tukaulikwesema afaraita alladhi kafara biayatina kamwanao aringa mtuka ufitina ranzi hai maana na ibada hapo makada hapo Mwenyezi Mungu akaanza wala bakaanza ibe wandu watezaone Qur'ani haba afaraita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada awamesema alinoana na mkufure namna mwanzao
attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahman owahibaze voting ezjobenu owakaza ndurabo ezjobenu owafanyeze complot ezjobenu owarahitwa ezjobenu owahibaze mali ezjobenu owafunga ndubure ezjobenu owapasa owafanyeli watu hizo pia ngezjobenu pia ina ndo ndo wazifanya abwengena mndemeze gwanziba na mhibe na mfunge wantu na mdengenzi mwabia wantu kamchoka uheza wantu mala kadhana nyinga mjoka kamtina janizo shamdende na ikamtujwa wenda zanyu msijo parisiwa unaka ujambe hindi kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al'adabi madda garjwanziha yiso bikaya ngwa ambao na ungarijo adhibu wanarithuhu ma yaqul wa yatina farda haina mtima ngono angemtodi ngosi ngono izo arena ngono izo la mtu hazini bure ngono wewe wamwabure ngono wewe mpiole bure ngono wewe wamtashonode ngono wewe wamdema msika ngono wewe wamtorture ngono wewe wamtoa izo pia ngamjona bwana mji wanarithuhu ma yaqulu wa yatina farda watakhadhu min duni llahi warenge wandu ito Mwenyezi Mungu aliha wa warende Mwenyezi Mungu tamba ni muue tamba ni mfume tamba ni mtorture tamba ni mpwe manyo tamba ni mpwele shishio tamba ni mtinze watakhadhu warenge min duni llahi wandu ito Mwenyezi Mungu waishi yao haina waambia wazifanye basi unabainde kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakunu alaihim didda wajubuona hunaka ujatimisi alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzhum akajaile wakawale shetani hivi haendea ngamize hamadao angeke mmono ritashiwa jaza pia wale bile ngaramini ya fikira ya hembe yaturini kamba maji ya mama minane yaturini kamba mwenji yaturini kamba msomo yaturini kaudono yari warahafa wasawa fungwa wasawa fomo barini wasawa fomo ile pitani ngari wa mili wa mdudawe waudu wandu shetani ya warengao ya wasili hao watu wakeze voti kwa javuti alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzhum azza fala tajalu alayhim tikema presi badi hale namtoka yabo de baba ile mwana nyinge na mje fala tajalu alayhim tikema presi namtulilie mtifanye mbwiri inma na'uddu lahum adda waunga wa prepare wa namna lijoka wazabadiri wa sampanyeri wa adhibu يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا واستعميلي وسبيريا وتظلموا وwanao nezembi wao Mwenyezi Mungu ngochukua warenga ma VIP يوم نحشر المتقين وwanao Mwenyezi Mungu ila الرحمن وفدا yushia wafdi wando wa jeni dhuyufu الرحمن wao wachukua ujivisi wa rengwandro wanasuqul mujrimina ila jahannama wirda sho ma dhalimu walevi owedi emarahitwa washirikio pia waongo alijoka udo wasili harumo mdo jahannama wanasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahad kabana uka directeur au president au ministre au mdo joka ushinda ya wasofe mbanongo waqalu ittakhadha ar-rahman walada ngabo washirikio warenga mdo iso Mwenyezi Mungu wa mdaida kari ari hazaya ari Mwenyezi Mungu azaya وقالوا اتخذ الرحمن ولدا la hawla wala quwwata illa billah amange ngari tengele yao zentu wandu wenda ufanye betizi abano mndo dasi amjoja urika papa noel amulia chao ngorongo mdudu amba papa noel na abo mtoke makafiro malikoni waba papa noel chao chao singa sina Mwenyezi mida na hulia emba idu mida na hulia wala makafiri wala mndu mutise papa noel yo ulala ndaho yo ukandaho yo yashidaho ewe mumdaho wazala nido ngamtsocho undakaizwa ndapo mtije mlele akida mafiti bahari yene mlele arigeze regime faye mndo amba papa noel awere ya popota awere ya jao namtoweze statoma la honi يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن تبيلو تيوسوفا جهادي تيازالي تياباري أرمي أدابو يمنيزي منغو كباتي وجوسوفي منغو وقالوا اتخذ الرحمن لقد جئتم شيئا إدم جانا رغوبي كياو سنسيرو كبيس تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض قمنا إما ينكو إذي عذاب زمني زمو الزقع وجيري إذا شقت السماء إذا السماء انفطرت وكاتي ما ينكو الزقع تبالية أرضي باسوه إما تبالية تبالية andau lirrahmani walad au andu wikayao wasubitwa be Mwenyezi Mungu ngena wana anu akomoriwa nji ya rumo kristianism wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda haina ulewe bande jumanti banu uomru wa Mwenyezi Mungu
laqad ahsahum wa addahum adda. Pia aina wandu wazire ndao watu pia Mwenyezi Mungu awe yabandabo wa yafoti dhalimu na watu kadinu dhalimu wa imwizi wa yafitini wala tola hazini wala hibiya wala taabu wala dahibiya wala arudi wala hibiya ile gari wa yahibu mtango wa yahibu zemali za mji wa yahibu chao. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله kabati ujoka udungana na mjombahe, ujoka udungana na party, ujoka udungana na delegation, mndugo se ujoka ujawa echi. Ni wandu mhibao, ni wandu mabamu hibie wandu, ni wandu mabanga bo mahakama ya mbirili na balazila nrabo, ni wandu wakumhibia wandu, mdhulumu wandu, mtorture wandu, mtoa wandu muhazini, mdegeze ardhi za wandu, mdegeze mali za wandu, mdegeze magari ya wandu, mdegeze dhahabu za wandu, mpulia wandu majini na mazetwani pia, kwa ujodungana na juiji au yadungana na directeur au ministre. Hamba hindi لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أين مدو جلو جامتيم همتيم ولا هو أول أميسا بادي موه ولا Mwenyezi Mungu encho tuhambia utimu muwe bangodo muwe buri wala uhidi aول tsikana evala baheka takaanza mapesa akaanza ba wala mdivo tikuja hunda no urenge hamvu ureme yakoti wamba udo hunda nango juo kazila kuja hunda ba Mwenyezi Mungu ambaka batu jodungana mdazo firikana ngo tukadudungana delegation kasi wenji ritage kasi wenji wajao lelo rifaye defamu pia itoka bile roof basi yamba hindi amba inna ladhina amanu wa amilu salihat. Haina mtu ya amini urendo zema utuhiba utuyole utushiriki amba ndrabu ututorture utuwa mru utuhiba. Inna ladhina amanu ya amini wa amilu salihat uridu urendo zema guda idio wa udawa guda idio wa fungwa ngo usubiriyo go amrisho njema go harazombi ngo Mwenyezi Mungu amba hindi wandu wao sayajalu lahum arrahman wudda. Mwenyezi Mungu tukawasulaje na zili wazema. Mwenyezi Mungu anajalia yake Mungu ni mwao. Fa inma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tundhira bihi qauman ludda. Mwenyezi Mungu jorisahidishiza avec confiance. Wa kam ahlakna min alqurun kam ahlakna qablahum min qarnin. Mwenyezi Mungu hangamiza kabila nyikadeche avant ngabo fakhasafna bihi ngabo boko wandu arudi topaswa paswa wali wapia ngabo wandu barasikulo ni yuaye usapia reza nyumba za hao ngabo wandu baheya maji bahari totwa mwe warora pia wafu faminhum aruma surat al-ankabut wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayhat wa minhum man khasafna bihi al-ard baleza jirizila wandu woba Mwenyezi Mungu yarihifadhi shawaleza jirima orezila zila zijiria wandu wenji ebanwa mwe mana tojori hunda watu indi batu Bukoga sina ndrabo, nga sina unafiki, nga sina liwatu, nga sina tinda, nga sina ulevi, nga sina kabatiza midiro toni, nga sina duluma, nga sina ndrabo, nga sina unafiki. Ngeba nga mlida okana, ezenti zira jiro ajodo jili wane maza, nga jori jili abatu. Boko kabati mruwa uambo tijao. Mayoti, kanyoti. Ashe, mdu kwanza, abata hunu faransa, garjo jili wa jazil, au kwa nasho hatu, rahunura manga ranga zija. Roa baba, wahiba uzema dizamsir, oazade, wahiba uzema diza imitako ya hao. Atoma lahoni wao mdu mmene mdu mshe mwanjori mamtango mdu mshe wala lendare nge kadombili enda okuduka tujuwaji ngabondo la zinjira kautasa masi wa mdu za mitango ayma la hon ko ula shazina ngebanu kama tao ele bali do jina ndabe katindas ukonga siamgadi wana ukartu haraz na yode iko tongeza wandu amba kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas mdeda kaza voti mjoka kaja voti wakaja hunde ze voti mbulia mdolare nge ngu wandu hifano funga wandu kaptonga titao ngabanga mlida ukana ezeti achido achodo undwane madara atanasi yabaki mwali na zwani nakasicha izo dezuri hundu boko achoja kaja usubushia badi izo Mwenyezi warambia abokengara zote tijae narifanye bakemba uadilifu narifanye baki uaminifu ba Mwenyezi Mungu isari la mima ndo hamim myamzito bana kwa Mwenyezi Mungu ambaba ni ukana idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha kemungu wazo yagamize wandu ngojo amrisha wandu wafanye zema fafasaqu fiha pandu kwa na mwishi amarna mutrafiha fafasaqu fiha kama bana mfanye uadilifu na mrete zina na mrete ulevi na mrete wizi na mrete masahiri na mrete majini na mrete dhuluma na mrete rahitwa na mrete rihara kabati fundu subuti yamba tijao fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmir ezisi wa izonge zijo tsambalia ngaba jo unjie bahari yabo irirohore pia rikaba kaba chaparuka hindu yabo ngaba jo ujiri upepo yabo uriye use pia rasire ze nyumba reze potore magari rifo pia o mobarini ngaba jo uchamba dembi yabo zirangamize izo pia izo Mwenyezi Mungu harila gebanu we harila kamtwazari mabien wakam halakna min alquruni min ba'di nuhin
Wanbo nabii Nuhu ya hafa baada ya elezeka umia hata haraya wa maamana mahu illa qalila washashidu muamini ambage fanya mnajazi upashe bwana ramu pia kama mtu atubi sawa waqala rikabu fiha bismillah majraha marsaha inna rabbil ghafurur rahim. Bas wakati we majia kawea wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma ala amrin qad qudir iwabe pia wafupia wa zabali wa pia abage hapo ntukanzani mwabieni oido mwisho wa surat Maryam hamba wakam ahlakna min qablihim min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Amjomtibizizani ni mwabieni ni wandu mahimilia zevoti ni maulama umjuwao ni wandu waikayao mtione ukarize itimake tudowana wandu wanua isawa jipanga ukana rekawa voti wareka kwa javoti wangu wandu warenge mwana wazali ya tushinda wawani kama jihaumweje haumsomo wandu wanuta wanu wasoma hitima wasoma dua shasi bainge karja soma hitima karja kwa Mwenyezi Mungu joli ba wandu ngamjo timisi banu bangari tungo hamba de dhuluma basi shanga mwambioni banu yauka nakiswa mwema mtiti wahusu mru yakaudo huzadziwa abo mru yakauzadziwa bo watukufu abo namdunge roba hiyo kiswa muhimu abo mru yakauzadziwa halafu likauhula swafi ado zele dziwa wandu hula hata ija wakati wajamru ajam tafikirambi amwambia ukana ele dziwa lahu hilo ngeli hulu au swafi ebanu kutufanya mbano goza uka ustafidi basi ya hadisi yohaba hadisi laban hadisi laban na mwisho hadisi ya ile dziwa mzeola hado balia ejai huza dziwa ahuzu hata wandungu hata uswafi waja usiku mru mwanzani waja mwambia kana tikaire kerifanya mna systemu rienjeza batele rado tamba majibele dziwangeli hula uswafi yo riche yo tricherie amone nyi waheze bilete no witi na mone Allah ina mru ko ufanya tricherie ya ndongo essence carburant wanu wa tricheo ele dziwa wanu wa tricheo ezenyizani wanu wa tricheo zonti pia basemba bawe ado huzadziwa akahunda mnariali hata watoja shetani bokuja bayo kuja wahenjeza tamba majira la mara hunda hajabale da oringe mabido amajihenje c'est les dwangi do chinchi ima pesa haundwe double haundwe triple hadi so hunde toujours kutoganye plus atanga ba usiku hende balenda huzule diwalila hata ngureje yuda honi ajale mewa asiya kanti abalum koba wahe semalizila pia boko akauhunda mathalani akauhunda ralishiwi usiku ila abasa jangu hundo ziwizili gundo double ne triple banda ngundo ta maji harumwele dziwa asika bome goni ba usiku ede bala akahuja abalia mkoba wahe mapesa uya Isaya huzele dziwa halemewa hanti mnampunda bala hanti mpunda hanti ni mwamri bala kanti mbabi tihale watonji yankima bala emna kima wala adubu wale pa ajuse mnamkoba Allah ajuse mnamkoba bala ahe umrini si uya rego mkoba wa heriali mnasashi mkoba wa heriali jabala kutomba banamfanyo mnakima harenge mkoba wa heriali ula wallahi bila na mdu ya dhulumu mdo no mwiso akatuja kufanyaje katina hajane ezefalasi kazahe zila pia katina hajanizo shangu toeshelea mkoba mnari aliwenda zahe ele photon de lila husu ekiswa ele diwa ya do husane trish banamfanyo ndio la dépasser enguru mizo kima be unique enkima itoda saga gyo hawani hula halafu ya diso ibom koba enkima ibom koba giangali yao yani somvuliziza mnariali balele diwa lo ufa mathalani ralishiwi shemzengu tsonda abasa ende atrafiki rambi ende udota maji alafu ngulizo ndupia nguro mapesa menji hata enkima ila boenda huzuwa na habalele lujala mapesa lilane aja kanti bombriju
ndo vumma babi baleta inkima ila idubu wala ifakwe irenge mnasashe ula kaneria lila pia ahomri ula bana nabalanga bo mrwamaji ngabo mrwamaji ngabo no baba hanu yakansi na mnaida ha mze ole katujwa kufanyoje engu irongozo na katuyelewa usofu katujwa kufanyoje inkima ibu mkoba ula bala yandi sovuriza mnariali hata avuriza yala mapesa yahe avuriza mili ralishiwi ezeralishiwi amvuriza subala unchili azindalishiwi yanda ila yahe lezi waswafia hula yabaki bala nkima irenge tskovurizo barini yarwa nomro amajinga tskwenda adisovuriza na bia taitimizi ralishiwi arenge hula adisovuriza hula alafu umisizoni akanta lole hata akanti wala hawaze mnariali hata ha ebani ndaibi guto waza katuyelewa ngezungo jara lishiwi ebani we double ya mapesa na ndo basi ndo barini basi akanta fikiria hata atonto amba ezira lishiwi zinu dezelitiri kumezahe eledi wala hangu tsazinu njala asar sha ezerali shizi ndoaji double ya ido na juhundra dezendo barini basenti mwika ujaila ya ukana malu laban lillaban wa malu alma lilma mali ya ile ziwa sainu banu mali na tremaji endo majini aina mra hunde babia ha abongenyi wantu mpwa wanaude wafanye hazi wasaidie bwiti wasaidie jilevi wasaidie marahitwa Allah namlinde ya ukana haruma mria dulumu mndu na mwishiendo bayo de mahala na kanzani timize mahadisi yangu bana ngelazimu haina mndu ujohidiwa yake makini yaone haina mndu ya dhulumu na mndu angaliza ngo zinu basi suweze mali hizo kana udola la esiuka suwange zijon bwade mbi suwange jao hasara ya gari suwangu zingamanyiho harumwa banki suwangu undano na problemu hazini suwairo hae kena uparujo kanjema suwaka na uparujo siuha suwangu jo hunda mndu mshebo ko yewa israfi suwangu jo hunda mndu mmemlevi suwangu jo hunda mwana wakongu jo hataharuma mbahuma nyezi mbuyo to mliba haruma tukunzima yao haina mndu ya dhulumu ya namba hindu itoe halali uqsimu billah ujondana na tukunzima bana suwa ezemali za haramu za wizi za shirki za masahiri ya zila ya wenti moyo isailawa haina mndu uhuzomba hindu utogashi angutomaji haruma uhuzomba hindu godo trishe ezemali zozo to huja suwango jo zirumi haruma uwade emithali ya hemze yakauhuzemba dziwa mnadiwa we mwema haina mndu pia kwanza ule mnadiwa ola parce que ele diwa la hello jema shashe twana jampashia wanzani wai banuli lube ya bidela ngabisa wantu wanese ndo lazimenye hao wantilo wanro umeno wanroshe kabati ndo la imenye hao ya uswa mndu mmene mndu mshe ya lama fitina wala wanadamu wai ya lama dhalimu kabati ndo la imenye hao hamndu mmene mndu mshe haukawa wanzana wazaya ngwaelewa nao sha wanudo wanafiki waniko mwambia utashe jao ebanu kajao nikajao haribanu wakofanya jao ezendola zangamia banu unudo ushenzi no unafiki ya wandu wakobishia bo ufanyia masike ebanu kutuzaya undo ntibari banu kutimrumme bo ebanu kajao ubeha banu ebanu kamtwenda mwaloza ndobi wanu watu wanda kujafanya jao yoto njia zina intervention za washenzi wanafiki wana haramu ezendola zimenye hao pia zino intervention za wandu wanjia nuko za tuwahusu basi mbaba akauhuze mnadiwa wa hahe akaripiti ya ukaikedziwa jema de mbaba wai watoja jindu jishenzi lijali mswaliti bomse ele diwangi lo babiti tina undunda mapesa kudoti amba majiwa melange hadiso tema dio melange no melange hai andiso hunde double triple quadruple kuhundo ziada na ziada badi kwa liyo la homona bia fikira ila badi kama hundo menji swafi huze zetahabu sanrabo wala asibala
enda uzwa ele diwa ne majia la pia wandu wa ulele diwa la majilila aja kanti gouvernement mo mndine mnampundra enkima idububa la idenge mkoba wa hezema de ula iho mreni yadi sovurize mbaba emnariadi ivurize mnariadi hata ijoja hadi sowas adalishi indazila ziukumeza heletiu gezi ukumezi ndwachi oneki image tukovurize ziukume arume maji ema pesa hisala fuhendo tunda washide haba neziukume zindeza helediwa na touza wilo eziukume zindwachi dalila na trishe na injeze maji basi amba malu labanu lilaban emnariali wa helediwa toi hareje ye faida helediwa mali ya hemaji na injeza enusu yendezayo shauo ezemalizende shasisi kamru gudhulumu urenge arudhi ya mru urenge mali za mru urenge dhahabu ya mru uonde ukaza mru ndabo kaza mru masahiru angamizo no ili ule Mwenyezi Mungu yo huliba heze no gozino mru na tundendo ya taratibu ngotojoona bala kweli abala kweli swa ekahudhulumu Mwenyezi Mungu yo hupinise bana wakati wafanya trish Mwenyezi Mungu jo huliba hawade boko ezemalizila ngezi jodo enda ruma malalao auze malizila gezi jo hiba auze malizila zende haruma khasara ya hele gari laha auze malizila zende haruma mrumshe wa israfi wa depase ata mjemalene ni rawera mje ndabo mamana auwa humbeni mnamwana mwiyi bokungu jo mhezani majifiri hata mwabewe ilika mzarire ndeje hawo musizoni ya mwereni ndongo boika yao mrume boko yejile vibwizi boko kuna uparo joka tranquila na katajabo ngutojole waje ahure nkode ya upati aibu mtobe mruma hotola iyo ngelazimu yo mru ya juwe ya ukana mali ko tuzanza zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal bani garanzo zinyama garanzo wandu ume garanzo wandu ashen garanzo fedha garanzo dhahabu garanzo shanga busubirifu ngabo subirifu abuge aina mru ya renga mali za msihiri ya renga mali za mji ya renga dahu la mru ya renga gari la mru ya renga dhahabu ya wandu na zirejeze sino na mwede mwakenti jau Mwenyezi Mungu hamba ata amrullahi fala tastajiluhu de sura yakauvumbua enyoshine njisi mulie be pinisione zendo za Mwenyezi Mungu zijao mtija filishe mtijiba baise omusizona bahindi fala tajalu alaihim mtiwa babaise na mariti na mtulidie bangari waona o izo warendao wangu ajuliva na mtulidie bangari waliva wangu ajua izo warendao abange heni ya dhulumu kamrejezo wenyize haki mtidhulumu mdala mdo si uha wa dhulumi wa wakajuma uswali no soma ba Mwenyezi Mungu kana uwaransi jao ngamjo uoneze bwade mbinyo wandu madhulumu wandu zijo humchiliani ngamjo uono wandu washahanyu ngwa mtani problemu hata mkeka mtije mwede mwadu hibeze mali moja mwanika kwa na upari jokina aminga mato nibe Dubai minga mato tabu amada ila minga mato amado bya mabani yangu pia waza minga mato uniwashie jaminga watu mtani mbaho masi babu deze mali za kina haramu hizo Mwenyezi Mungu hamba wasbiru وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون gawa jouzali ngamjozali wawana bokongo ajomdembezani banu hawa mduhula hafungwa hafanya jao hamita hibia yodo izwede ziadabu na mdo tundaro wanahani na mtundendo oandro mahanyu na mtundendo oandro shahanyu na mtundendo ezimhundao ne magari ne zitabu zimhundao na mwede matundemoni ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو ما أورين واتابيهاو شاونتما rasirilo ngazija rasirilo nzuani rasirilo mwali rasirilo maore hasina aina tobiambi masahiri niambi unafiki wizi dhuluma liwatu ulevi ngama manzo Mwenyezi Mungu asharambia kwanga jojidi mnatojipanga basi ibidiri yero azahama jirani lo na ndabuni na wakomori mndu ya chaya mboheneti ya hanyu ya resavoti ya rengamvu ya mhibieni ya mdarauni ya mfungeni kasina ndongobya sumtendani ya dae voti mndu kaja hundu katushindo mnikani maji mndu ndawe baki bayo dari amini wewe kairi wewe ebanga mdira rugo ite katsindiso na nyimjwa kawo ya uwa wandu wafu hafungu wandu atarumwazini mtidide rugo katsindiso zalingana nasi abange mchokanzani mwambia ni bani ya uka wandu waloma orengo atambi hao Mwenyezi Mungu na wahifadhi
wanzo maji wanzo mwenje wanzo zangu hizo zonti pia azali tuo ngujojita ukangu fanyo jao shati zamba jana ya uka wanu haisa negosie ukarengo wandu wanu pia waehe yabo ezaba kinga rjo unika namba ndujoka hanza abonge mimi ntoka hanza ni mwambie ni bwa tukufu ya uka narikebo mguju ntujue makandida walo komo rikwa jofikirije ne izo za isazajiri ya uka eseni kwa tuanza waone majeshi kwa tuanza waone Cour supreme kwa tuanza waone shangwa idaru mweze voti almuradisi sikarna ufoku wakati kwa jaja wala karna ubake kwa wakati uja shasi kartura mrikati Mwenyezi Mungu kartura mrikati Mwenyezi Mungu juo ngamjua ukaza lida ina fatihu watu wandu walona ni ya urengeza ndongo ya uma dhalimu ya uma fujari wa wandu ma incompetent kwa jashinda wani kandu mwenje watu ingia tuenda sonele kibasi vanza bali watu mtoshida wani kwa komori mwenje demeteri ngiyo mishash na rahule mindo jijero watini hapo mbeze mkasa kabati karibiran na rudo komande mafura menji ima technicien wanu kwa jasoma bali kwa tuju na mroheba na mjoma fanya formation au na ndirasa wandu wajua fanya yondo nyangu wallahi yondo nyangu swafi yondo nyangu okaritunga mwenje na maji ekamduge nisema hapo basi ngaba sakari sa pano seleri bakari tusaja basangara nzao ndini ya upepo abangari kazo dinamo dungo nyangu vanza bali watu majion kumuri kwa tambi hawa maji na zilika zijaparoka emeteri ya uweze majinga ezisi magizo zishacha na ruwa hiziro achi nafanyija abo na mudakata sebo yondo nyangu ya mndio nzarengeze wanu kwa twanza warengezenti wanu wandu wafu wahibia wandu wadhara wandu warenge masahiri wa muyezani danyino wa mzayani aba hawabaki wanzo wabaki na mnayi basi abonge haina ujo saidi wandu wanu surati Maryam hamwelezania abondo surati al-Isra hamwelezaniro surati an-Nahl Ethiopia shasi singa konti yoman dodida mrati joshanga ya ukakomori rirengwa ni maji komori basi tremblement de terre komori basi sikuloni parce que ezeno go wandu azirenda uzinu desiko tungeza wandu waerewa zaha amada lino na likobo mguju ezeiti magezi somao haina mtu yasaidie wezi wanu madhalimu wanu wanafiki wanu emalaba yanu Allah inajua ya ukana ni kwa sema hizo na bonga bantu wafuha nzaya shesema hizo wallahi ka mtoto zaliwa wana wape wato umtani mroni haumre mwani badembi au mhunde wandu asheboko wato umtani haruma malene na witi kama mtoto chao kuja nikajaunga mtoto la kinga mjona time ndo memrati wato mchungusani na tobia ya watamji ndo mabe kairi mrede mapede ngwa mjo hunda wandu umewalevi wezi kanga mwana mwado telo ano yende no rendo tobia mbido ili mjamdolisi wandu wao parce que ezilio yinu imtowani ubinadamu imdedeni wanafiki esa bali organize votino no mjoka kamtwanzio kamtorenga malelesa ngamwe magaspia mapesa mdege mniko wa baba waisa waromido makaburini na mafundi wadomre yani koti no mjoka na kamtwanzio nikamnji bofati wokutina maarifa Allah billahi ngatini kiwa banu bainge mifumo miidi problemu ba ntsainu bana ngojodorenga amanzo meteri kama manzo chao anna muda kadha manzo meni kakabati ngamjola hazini pia parce que kamtina maarifa ngamjoda zanyu pia mjoda nata wandu walive wajua fanye chao amna ule meterino chanio ya botishi yanga problem ya manje gochona amna ule mbaindu kadha ekayo ijabo wallahi billahi ya ruma mem emwa kama tukatabu ya manje na majio usome hazini kwa tasoma enda sawa bana nasa mndu ndachi ngabo majo direct utona wandu hafa watona wanko tonza wala kia rumezinu wanunga bomala malaba kyele watabasa wallahi kwa wandu wabaka rumezinu wamdakazeni rogo wanu watidamu wajua uka banazali yangu tutamdu jom proteger basi wehingo jua kwa maana kana ushindo fanya rogo shabanu wanzo security ya tijolo hafu baka na ushindo idaba kimanga habari ngujua ya ukane zeno yarenda daenu wana hahe kwa na ushindo idaba bakimanga kwa jo faba na mahamili yabongo hata wao na ribaki rambe garjo urengeza gar aminio abonge wende warondo wanafiki wanu nowezi wanu neze fidi ya zahimi jia hatu wanu wajanao yabo wajua mbikana wandu wanzao wajua unieti shakabati utuju wakana wanti wanu wakukardindao khairi nao wanu wandu wakufidia za totora jeza mba wandu ndo arumavoti wajua ya uka kwa na uvotiwa eseni idirisa suare jay abonge nyimloko mori na mtodasa sha wallahi ekamnyezi mungu ya sojo libahani na mtu izo ndizo na kanzani mwabieni wahibao na wahibe wafanye masahi na wafanye na mbohe wandu ze mali na mbohe wandu ze dhahabu na mbohe wandu makiritasi na mfitini wandu na mhibeze voti na mwareme ikoti na mwapulies gelegele na mpasho magarini wajokana azalie wizi ya hibi ya dhulumu mbaba upasha gari huende hui ya pare ni hufu yabongo chikadada na ujokana ashe wanu wa dhalimu wanu na tobi yambi wanu eti wanu warihitwa shangodo wale mekoti bombaba uvayankandu na koti na juba ngodo wale mekoti katili bwizi bomzaze ujoko naho wauliliwa wanawahi mabani hao waulao shangodo wapwezi gelegele umpishi ufanyize ruhizo tipi ni watoto mweda masoma maoneze nti mjamdedo wamezisha mkubali kweli na Allah Mwenyezi Mungu
haina mahangayo maipua, haina zgelegele, haina koti hasara ndovu na mdodinda uwenji harumanyi kamchula la masiwa Mwenyezi Mungu madhibuni. Uwenji harumanyi nyinyi kamchula shidi wao Mwenyezi Mungu madhibuni. Uwenji harumanyi nyinyi Mwenyezi Mungu mbani wana wape uboko yede riba makawalisa wao jomjusani mwe hapo. Mfe asiba budo wana wape wao. Mwenyezi Mungu mbani wanrwashe boko haruma gaspia jina zibutala. Mwenyezi Mungu mbani wanrwa umewale viwezi na twabiambi na ujufumuo. Mwenyezi Mungu ajalia bwadembi boko ngamsufure uzabari na mwende majitunta ene mwende atunde yawan ba Mwenyezi Mungu ma aswaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yanfan kathir wanu gamfikiri okane zema dizinu kartusanza Allah ngaranzo mali ngaranzo posto ngaranzo magari ngaranzo chao iso pia ngarsina amvinizo ngarizanza ondro Allah ngarizanza ondro nondo shamdu kutorianta ya Mwenyezi Mungu sijafu bana wetu abili upasha gari jema wale ufanya kisita ufuya oleza ondroni ukakuna utufanya indemba usubirifu ngari wana uketse mna mdako romanti Urumanti yoti ina katutodo chwanda umenyela unduse swala. Wandu watanga nyonti pia wandu wasamila ni ria unienti hatu disoventi hatu. Parce que c'est pas possible mnati mtita mado ikatina maji katina mwenchi katina msomo katina unaona. O ama ore wangu jota wa fe yonoti jenga zicha. Yenga jenga jota into. Bakwa utoka ngazicha yenga ama sis o amba wa erosi kuloni. Ngesi sira tu erosi kuloni iritona majiri tona mwenje ritona ndokolo niso. Batamba kairomo hao. Shaza lingu jorengeze mali yambe wabeheba na naramu wao pia basava. Abonge namdo juandro nyi wandu mlo maore Mwenyezi Mungu ajomhifadhini na ruambele zedu Mwenyezi Mungu yasaidishe zengoza hao ya rehemo hafa yasubirishe ze fami yajalie mabaya hamadanu yatidori jidia yaroni seza haki yasaidiri zidunge yaroni seza shari yasaidiri zita. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Heni uluaru mbwana wandu shindana wandu furana jeze couple sha wandu jwa ureje ilana wasamhilana Mwenyezi Mungu nari ratezenia yarini ke tawfiki yanti hatu ikejeze nti irikena majiri kena mwenje irikena madhama na wajura Mwenyezi Mungu ajoka na irumbi atowo umezi atowo unafiki atowo ulaba atowo ujinga ulobo ntiju atowe owadui atowe shirk